free me, won't someone be me free Yenara, Yenara, Yembra, Yeri boy, and no ness, your man, your man, Grandpa, you go be me, so man be, me free me, won't so man be. Yembra, Yeri boy, and on say your man, your man, Mama Yenya, the able to me be around, and Famoa, Yema, Ghana, Asana Yako, Nanano, and Penia Yebeko, Edro. So say yeah, baby, they are to us so my baby, never mene was so my baby, never Yenara, Yembra, Yeri boy, and on say your man, your man, Wamba. So man be yo, ne free me ne wo. So man be yo, ne free Yenara, Yembra, Yeri boy, and on say your man, your man, Kwamba, you go be me. So man be yo. So man be Yenara, Yembra, Yeri boy, and on say your man, oh my woman, oh my man, Yenny baby, I go watch I as I warning. What's up on your neighbor? Azade pa wo fio ye ya mo ya bere ye no be ya efiri ye no o man ye woman o man ye me man ye ni baby ako wacha ya za ye wareni wosom oni ni pa azade pa wo fio ye ya mo ya bere ye no be ya efiri ye nara o man be ya Yenara, oh my baby, if Yenara, oh my baby, if Yenara, Yamoya Bray, no baby, if Yenara, oh my baby, if Yenara, I said, if Yenara, oh my baby. Yamoya Bray, no baby, if Yenara, oh my baby, if Yenara, I said, Trebecoya, if Yenara, oh my baby, if Yenara, Yamoya Bray, no baby, if Yenara, oh my man, oh my woman. Baby, I go watch I as I warning. What's up on your back? Azade pa with you, Yamoya Bere, no be ya, if Yangara, oh my man, oh my woman. Any baby, I go watch I as I warning. What's up on your back? Azade pa with you, Yamoya Bere. I said, if Yenara, oh my baby, if Yenara, Yamoya Bray,
ya efie naro Momei monsem yewe hiasem na dwe wanopa ewie numere nyina se ore papa ya kaigana sre wonya kupon fagana shenisa enona wo ya mambaba enona wo odo ma oma eno ara na ye shishe odo ma oma eno ani odo ma oma eno ara na ye shishe odo ma oma eno ani ya momei monsem yewe yasem na jehwanopa ewie numere nyina se ore bompa ya kaigana sre wunya kupon fagana shebisa eno na o yo mambapa eno na o odo ma o ma eno ara na ye shije odo ma o ma eno ani odo ma o ma eno ara na ye shije odo ma o ma eno ani odo ma o ma eno ara na ye shije odo ma o ma eno ani. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. Tribute. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all involved. We are all involved. We are involved in building a Madale. We are let us all unite to uphold her and make her great and strong. Arise, Ghana youth, for your country. The nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all Susu pribi pebi Fabwa Ghana Na Ghana beyo Enye yo Efre mene wara o kwampe Susu pribi pebi Fabwa Ghana Na Ghana beyo Enye yo Efre mene wara o kwampe Susu pribi pebi Fabwa Ghana Na Ghana beyo Enye yo Efre mene wara o me mangana adeshe my mama mohomre so yemfa biako ye ne yodo yemfa nso mo ye mai if it's oh my
ya yankasa ye japadia ya nana nundi abebrese ejide to homa ye eti esemene say yansom Ghana ye enye sape da chinchirima wo beba bibu ye ne fo kwampa ye na yanko so baby fa Ghana no Ghana be you enye you free me so baby fa Ghana no Ghana be you enye you free me warao kunso nempapemo won't find your mind enkontompo nenkonkonsa won't find your mind anyhow ne krono enonso won't find your mind pesa minkumenyane won't find your mind enti esemene unse yensom Ghana ye enye sabe da chinchirima wo beba bebu ye ne fo kwampa yenkwe so baby fa Ghana na Ghana be you enye you free me no engoni bebe so baby fa Ghana na Ghana be you enye you free me no warao me my Ghana adishe my mama homene so yemfa biakoye ne odo yemfa nsomo yemai ife o mai ya yankasa ye japadia ya nana no di abebrese ejete to homa ye eti esamene say ensom Ghana ye ebiye enye sape da chinchirima obeba bebu ye ne fo ampara esamenu mienu say yesom Ghana ye enye sa da chinchirima oba bebu ye fo Adom TV so ne bedwam ye mo akwa abasonko bio e de abayen Ghana month Ghana bosome Ghana di mfie aduosia enson afei mu se na de bia ye no ye fa seda no e ma kwampa band ye de mase papa mo de emse nkame se Ghana month de bia mu wom esan se ntwene amoboi ene mafade ne ade no se de bia adenti na mo chusu sa afade kwampa band say nyum na ye friend no se dwase nyum run se palm wine music na se dwase nyum no so no hwe o ma ye mpanyimfo ma dikan ye obi se jakodi mo ene ne pan no ma ye no a wo hwe se ne o mo dress se ne o mo ye yi no a se ya na te ye model band no from omodie no nti ye hwe omodie no so ene ade na ye ekire ebibrem ha na se Ghana fo ya tade hye no se ne netie ye ntuma fra se ne netie ukọ ye empanyimfo anim se ne abeye no ene ade nti eno na ye pese ye mamanfo ani baso se ntuma fra no eka ya mamre ene amane ne ho eno nti ye hwe ma no nti ne share that fire se ye de be ka hwe nyina de na obi ade different way ye ebi se color achemfo ntoma omo abomo de me fra me de no nyina nso different nti makuza wo se wa hene ma ene ntwene dawuro dawuta wa ha we ye friend ntoa we ye kpalogo ne otisu ye gome ni nyina na me nso me de me kra homa nsia guitar ni nyina ka palm wine music ne ho ana se gase no mo ya de se mo portray Ghana na bia mbeko bia na de ba kwa be pe mo ho eno no kwampa ban mo ya de papa mo mfa ma kire kwan entu dwa so bi pese bi one mo edi djuma ehfa na ebe hu mo telephone number okọ social media no ba bia Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Kwanpa GH Kwanpa GH KWANPAGH Kwanpa GH phone numbers no there ba ko pe no na WhatsApp ba bia ko so send mo kra no 0243 235 435 0243 235 435 ni twato 0243 235 435 nti baby our social media Kwampa GH website nso the same thing www.kwampagh.com that's papa enti Kwampa ena ene wo ma beka ye ho ma yapa Ghana month ho entoma e wa Adom TV bedwam dwumadie esumidi e the Chief Jerry Force na ene ye frɛ me da sebra jeni kenten ye twe ho aba ye ba meni mpedifo mienu betena se ye besi nkunya na ya twetwem memma nkomo kane na niema bia na ye mofra no na ye wo ma pen so ne sene asakiraye asifa abemu meni ora esi ohene ene agya brefa betena se na omahene kwabna sante enso so e kan hone de san komo twetwen no ye de abra e wa Adom TV Ghana man dwumadie yi eso ye ba